in prihajata iz milanske štale. Ko, pa pol napisal mi to. A ja, tole, joj, prostitute, Joža. A vede, tukaj isko imam jaz danes televizor in sploh ne vem, tale je zapol, ne? In ni iz milanske štale, sta pa iz milanske skale, ne? Točno, ja. Tu sta pa dva profesionalna glasbenika, da v telah rekli, da ste bili v Rajki, moramo na koncertu. Koga je? A ja, z avionom, evo jih, ne pa prihajata, ja. Seveda takole. Paganini numero 1 in pa Paganini numero 2, dva profesionalna glasbenika. Buongiorno! Ma sta še utrujena od aviona. Ja, sam bi še dal ta inštrumente, vedete, to je avion pa težki inštrumenti. Aha, takole zdaj pa bo. To zadeva profesionalci iz milanske štale, mislim skale, ja. La skala, pa pazi mikrofon, joj, vse boš tebe.